ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ Ketrigao ACꯒꯤ ZDU ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯃꯦꯇꯤ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯔꯥꯖꯃꯦꯇꯤ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ Wangoi ACꯒꯤ INC candidate Salam Joyna BJPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏꯗ ꯁꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ Salam Joy INCꯒꯤ primary membershipꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ constituency 39ꯒꯤ state assembly ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯥꯝꯃ 34ꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯥꯝꯃ 34 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ criminal antecedent ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ 39 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ Chief Electoral Officer Rajesh Agarwalna ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ assembly constituencies-ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ polling team ꯑꯃꯁꯨꯡ security personnel-ꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ polling station-ꯁꯤꯡꯗ ꯊꯨꯡꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ MAMI TVꯒꯤ Manipuri Prime Time News ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯟ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Legislative Assembly ꯃꯤꯈꯜꯗ Ketrigao Assembly Constituency-ꯗꯒꯤ Janata Dal United-ꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠ Alice Bullet ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ZDUꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯞ ꯃꯈꯥ ꯄꯥꯠ polling area 4/39ꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯒꯟꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛ North AOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖꯃꯦꯇꯤ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ ZDUꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ Chief Minister N Birena ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ Chief Minister N Birena ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ Chief Ministerꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ penalty whoever I didn't handle my own it's a fact for whoever manala me any involvement police or kind of threatening to it no book don't know no all the best oh I should have you strongest they condemn to it otherwise whoever we culprit whoever is in it culprit any community any jati any political belongs to my I'm aduna once again I am the appeal to some election marila in a pota sumana nomination about the Iran violent of a punaba sign up a canabase yim to Gaiba Masiange talk to a fate to Vigano Ketrigao Assembly Constituency-da ZDUꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ACSꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕ ꯍꯌꯦꯡꯗ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯔꯣꯖꯤꯠꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯉꯩ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯨ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯂꯥꯟꯅꯥꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯠꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯎꯠꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ
Thaudok aduga mari lenena wahengwam Rosik ki manau nupa W General na hai election asi free and fair oiba maongda tawhaning bani adubu yamna sakhattaba maongda money power amadi muscle power signal season narakpasi AC asigi oina yamna laibak thibani thawong asida chenaba sing mari lenaba singna thigatuna logi oiba serak pibiu haina sumak na makatana phungdoki live attempt to buji sengna matamda tasengna di thabak ta heart ta kapane du live phabana shorna mabu yelom da pale karigum oi da palam ta di point blank ta ne kutak ta sigada bane ado ha copy maru se phaudu achalene aduna karigum sengna matamda copy nu pa do laila su heramoy ana kapada ta sengna palam ta gi thama thabak ta palam ta ri soi kutak ta sigada ni adu ishwar gi kripa de mapuna sengna matamda kanbi yamna phajada haibadi election haibaji fear election pura yamna phajal to honing mane du yam chokhat to morong da khoi gi money power sengna matam da muscle power gun power sinar ko ja khoi khetri ga do lai yam thi bane masi sengna matam da allegation direct pizage sengna matam da hoju sitting oi ba soidna oram gani haibaji ai thajaba lai sengna matam masi media da lebiri ba puno na su sengna matam da suguma mi ma hanai thagalaga hoju su phajada ba kari sagi kanogum ba sajat chat su masi sengna matam da lokthok piu sengna matam da hojik bullet ki da makta mayam je praja khudmak lepiu na haijage amusu hojik moina su negative oiba propaganda tawe kai propaganda tawe nongmoi je mathana kapsalam gani hairi kyamna chawkhat tabu wakhalu ni yengbiyo masana nongmoi masana vote ka na kam haina kap ka duino haibani da kap ki laune moi kapso laune moina thui ba candidate sing du masam sa kapso ba pirage vote phagi ra haibani da mi gi thawai ba phagi ra haibani da ado tasena hai matam da si police na zo koi fact finding tobiu tasena inquiry tobiu amasung logic lady ba culprit sing to pothok piu haina koi haijage masi sengna matam yam phadaba jungle da tawgada salang tawgada dugum style ne tasengna ngamroi khangpadagi ne bullet thare be action tawrije masi kadang ai haijage yam nuai taba gano ne and praja punama sengna matam bullet sogat piu haina hai si hairga matang tension jage Mikhal hayeng khakta ngairaba matam asida yamna thazadaba maongda Wangoi constituency da ANC gi miraf oiriba Salam Zoina BJP gi miraf oinam lukhoida sawakre Congress ki miraf Salam Zoina BJP gi miraf ta sawgat ba asiga iroina na Salam Zoi ANC gi primary membership ta gi lothokre mak tanthokpa gi cherol amang asi Manipur Pradesh Congress committee gi working president T Mangi Babu na thokre hari Ahan batangka ki oina hayeng pangtok dariba constituency Kuntranipan ki state assembly mikhala sida punna miref sama humfadra humdoina mikhal thengnagani masida criminal antecedent labor miref kuntra maban yauri mikhala sida BJP na constituency Kuntranipan magda miref loina thadoktuna khwaidagi yamna miref thadopa party oire haina Manipur ki chief electoral officer Rajas Agarwal na phongdorakli hayeng pangtok dariba ahan batangka ki state assembly mikhal asigi matang dangasi lamfel pat labor CEO gi office ki conference hall da pawgi mifam ama pangtokri Paugi mifam adada Manipur ki CEO Rajas Agarwal na hai hayeng pangtok doriba mikhal asi photo voter slip na voters singi identity proof oiroi voters singi identity proof asi ECN approved tawraba document tarani thoina yumfam oigani punna miref sama humfadara humdoina saruk yaga doriba mikhal asida nupi miref tara manga yauri loina BJP na khwaidagi yamna miref Kuntranipan Congress ta kuntra manga NPP na kuntaret NCP na taruk JDU na kunipan Shiv Sena na taret LJP Rambilas na ohum RPI Atwali na taruk Kuki National Assembly na ani Kuki People's Ally na ani amadi independent miref na taranipan oidi miref constituency Kuntranipan ka hayeng pangtok dariba mikhal asida Imphal East constituency tara Imphal West constituency tara humdoi Bisnupur district amadi Churchandpur district constituency taruk amadi Kangpopi district constituency ahumni mikhal asida nupa voter listing yankhanipan subna humfutaret nupi voter listing humfuni toi sadipa chanipan humfutaret amadi transgender sama humfutara manga punna voter lag tarani thoi listing mapan chamri kuntra mapan na saruk yagari masida person with disability listing tara sumna nifuma thoi amadi sahi chama suraba voters sani yankhai ma thoi yauri mikhal asigi apunma polling station listing ama chadret kun ma thoi leivigi manungda nupi polling station chahum marifu ma thoi di nupi khaktana chalai gani loinana assembly constituency mari singzamai yasko wangkhai amadi churchandpur constituency di nupi polling personnel khaktana chalai gani saikot constituency manungda leiba polling station amadi person with disability na chalai gani covid light ki section thorang lokat pa oina polling station khudingmak vote thadaba numit noma watingai da sanitize tawgani
polling station khudingmakta sanitizer, face mask, face shield amadi PPE kit thamgani. Polling station khudingmakta voter assistant booth sing hangdokani. Asa amadi Anganwadi workers singna polling station singna mating pangbaga loinena vote thadaba lakpa miyoi khudingmak thermal screening tawgani. COVID positive oiraba miyoi singsu vote thadabagi khudong chaba pigani. Makoigi oina vote thadabagi matam asi vote thadabagi aroiba matam nungthil pung ahumdagi mari fawba pigani. Presiding officer amadi polling officer khagnatana miyoi amata polling station mobile phone pusinba yaroi. Candidates singna vote thadaba lakpada security pusilakpa yaroi. Loidina polling station gi meter sani gi akoibada candidates singna vote saba yaroi. Mikhal asibu ing chigna amadi yamna free and fair oina pangthokna ba pumnamakna honaminasi haina CEO Rajesh Agarwal na makhataki. Besides, no campaign-related posters or banners within 100 meters of the polling booth are allowed. Use of loudspeaker within 100 meters of polling station is also prohibited. Candidates shall also not set up booths within 200 meters of the polling booth. The candidate booth that they try to set up, they will set up beyond 200 meters of the polling station. It is appealed all the electors to come out and exercise their franchise fearlessly and out of free will on the poll day tomorrow. Adequate security arrangements have been made with deployment of central paramilitary forces at all the polling stations. Assembly constituency Kuntranipan ke haying pangthokadariba taranithoi suba Manipur Legislative Assembly sem saba kan mamong da chathari tongan pa Assembly constituency singda mathok pangthokadaba polling team amasung security personnel singa si ayuktagi magi polling station singda thungnakre Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Kangpopi amadi Churchandpur district ki manung chenna leiba Assembly constituency Kuntranipan ye voter lak taranithoi listing kunithoi satre tara humdoina candidate sama humfadara humdoi gi live clap kadoriba Mikhal asigi damak tongan polling stations sing the duty taba polling team sing hayengi sem saba hokre Imphal West district oina ngasi ayuktagi tongan ba constituency sing the mathok pangthokadaba polling team amasung security personnel kaya magi polling stations sing the district asagi DC complex tagi khongsangki aikhogi paumina DC complex ta chalubada polling team sing lamthabagi thabak akan mamong da chathaba thingnaraki COVID-19 laichak ka mari leinana lokhatpa section thorang ki kanglon ngakna district asigi DC amasung SP na akan mamong da same sabagi thabak chatharamki polling team sing da constituency khudingma ki leiriba camp sing dagi EVM BVPAT amadi vote thadabada changba masak mathum kaya niyam amagi makhada lokthok loksin tawnabagi achoba mami taramki loinana polling station da khongsan ba yarba polling team sing hana mangzona na same saduna thamkraba color coding matung inna loudspeaker season nadana magi gari da tongkhatuna adumag sanaki polling team sing magi polling station sing khongsan bagi thabak thoram sing yang sinduna leramba Imphal West ke district election officer TH Kiran Kumar na mabi TV da hai Imphal West district manung channa leiba assembly constituency tara humdoi asi pangthaf thamna leinaba nattabanina polling team khongsan bagi thabak asi athobada loshingani habigi thazaba lei masak mathum pumna mak suraba polling team singna constituency tara humdoi asigi leiba returning officer taret asigi mafamdagi mana kasatgadaba constituency singda khongsan gani district asigi oina polling station chamanga kuntra da voter lak ahum listing marifu humdoi sadruk humfadara marina vote thadana gani apunba polling station chamanga kuntra gi manungda humfu mari amadi nupi khaktana mathau tawgani loinana district asigi constituency khudingmak ki polling station ani di model polling station oina ningtina same sari hariba model polling station sing asida nupi polling team na mathau pangthokani madugi damak ake amau sema ki thavak thoram sing akan mamongda chathanari COVID-19 laichen manung oibina vote thadaba thorak pamioi khudimak temperature check tawgani loinana ngarang dagi polling station khudimak sit sengdok paka loinana sanitize tawba hokre district asigi oina di pangthokadariba Mikhal asi free and fair oiba ngamgani haibigi thazaba chauna lei Masida miyam na sumapung fana mating pangbiyu haina Kiran Kumar na makatana phungdorakli. Handak akoina dispersal sida COVID su laibina kitang ahong wata wasi silent oina nung asai mai khong makhotpa taram moi mamangda mayam horongani adu akoi silent oina adagi atopa mana akoi gi color coding da mai machu litpa furit ki mayam chatlega lairise haidi identify to bola hana training matam dai dum sila bani masi tawrakanda sidai da employee gai da
फंबम लाबम फजना पीरगा कोमना नंबा दुमा सिंजरे अदुना मरम मोइदना मागी टीम ग्रुप सेम मतमदा याम कोमना सेमे अनि सुबदा अखोइना होंदोरपसे कोविड लेबनिना सिदैजा हानादि मी लिसिंग निपान अमा कैमा तिल्लेबा यामद्रबदा पुलिस तगी सीआरपीएफ ते मैम लाकवा सीएपीएफ की मैम से हंदकते अदुमा तोहलगा होजे अखोइगी बस पार्किंग गाड़ी की पार्किंग लाइबा सिदा सिपाई मैम से गाड़ी सिदा लोय आइडेंटिफाई तोगा मोयदे फमल रेडी ओइरे सोमनाकनगा हाइसोंगी पोलिंग पार्टी से फाउनर मतुंगदा गाड़ी अयाबगे जे अखोइगी सिक्योरिटी ट्रैफिक अमदी एसपी की टीम मैम ऑफिसर मैम पुल्लगा टीम थादोरक अदुना क्राउडिंग थोक्तना नंबा अदुगी सिनमनी इम्फाल वेस्ट दि हुजी पाउगी फिबम जी यंगुरगदी मयामगी अखोइगी सोजुक सुचंगी अदुगा इरांग थोइना खाली इरांग थोक्तना पीसफुली बोल लोइगी दुनिया मरु ओइजे सोइदा ngamdana toroga Nakal Amaromda Imphal East District ki Manung Chandalaiba Assembly Constituency Tara da Haying Pangtokadoriba Manipur Legislative Assembly Mikhal da Mathok Pangtokadaba polling team amasung security personnel sing asi ayuk pung taramathoy taba dawai ki khongsan ba hoki District asigi Manung Chandalaiba Assembly Constituency Tara ki polling station Chamri Kuntra Humdoida Mathok tawgadaba polling party sing district asigi tongan mafum manga dagi magi polling sing da janaki Kundrakpam amasung lamlai AC ki oina modern college campus Hangang amasung Kurai AC na modern college ground Yaskul amasung Wangkai AC na SGO Porompat amasung Star Sporting Club ground Kairao amadi Andro AC ki oina Easter Youth Constructive Association amasung Kejigao amadi Thongzu AC na Jenimski Community Medicine Block tagi lamthaki District asigi oina nupi polling team khaktana mathau tawgadaba polling station chama kuntra yauri masida Wangkai amasung Yaskul ki polling station khudingmak nupi polling team khaktana mathau pangthokani loinana constituency amamamda model polling station ani leigani District asigi oina voter lak ahum lising kuntra humdoi samanga taratare na tongan ba political parties singi miref nifu manga ki live clip kadauri masigi manungda Manipur ki Chief Minister and Brain Works Minister TS Viswajit amadi CAFAN PD Minister TS Satyavrata Suyauri Ahan batangka ki oina hing pangtokadoriba taranithoi suba state assembly mikhal asida Visnupur district ki AC tarukta mathok tawgadaba polling personnel sing amadi security personnel sing asi DC Visnupur gi new mini secretariat complex ki masa gi polling station sing da thungnakre Panba yabadi Visnupur district ki oina apunba voter masing asi lak ama lising marifumathoi satre taramangani masigi manungda nupa voter na lising marifunipan samri sumna ahom nupi voter na lising marifudara homdoi sani marifumathoi amasung transgender voter na kuntra mathoini district asigi oina apunba polling station chani kuntra mari gi manungda sensitive na tarataret critical and vulnerable na nifumapan aduga normal na chama homfunipani district asigi oina election duty da deploy toba apunba polling personnel listing ama sama homfudarani sector magistrate masina kuntra matoi kulai pai ba security personnel listing ani chatret aduga kulai pai ba security personnel listing ama chanini aduga mikhal asida season nagadaba gari masina chahum kun mari ni hari Polling team magi polling station singdalam thabagi thabak ase Churchandpur amasung Ferzol district ki oina sung ase Churchandpur gi peace ground gi lam thaba hoki District Information Officer Churchandpur na thadrok pachirol amagi matung inna district ani asida punna assembly constituency taruki polling station chahum yankhani panda punna polling personnel listing ama Samri Kuntrani toy micro observer homfudara mathoi amadi sector officer Kuntrama panna mathau tawgani masida polling station chama tarani pani nupi polling personnel khaktana duty tawgani khwaidagi singthaningai oiba amana Saikot assembly constituency ki manung chanba polling number 59 by 49 v vengnom the people with disability na polling personnel oina mathau pangthokani district ani asige voter lak ani lising taramathoi satruk sumna mangana tongan ba political party sing miraf kuntra mari ki live khaying ayu pung 3 tagi Pungmari Fabo vote Tadana Makoi ki live lep kadori basingamari lenena district ani asage district election officer Pavan Yadavna Pangtokadoreba Mikalasi free and fair oibangam na bami pung kudik magna mapung fana mating pangbiu democracy ki khwaidigi chaba kumai asida voter kudik magna magi apamba mirafta vote thada duno kumai asida saruk yaminasi hingsa yaudaba Mikal ama oina bai khoi pumna magna thaudang lominasi haina Pavan Yadavna fungdoki Malim pumada thengnariba COVID-19 ke laichut asrigi ngakthoknaba chamba section tharang khara ngangna chatpinaba MAMI TV ke maike degi ning singjari madidi yumdagi hek satokbaga face mask upiu mi amaga gi marakta futtaro ki arapa thambiu mai mit khut satoina hamdokpiu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing susoi soidina COVID vaccine kapthokduna laichut asrigi kanaba miampuna hona minasi Haying pangtokadoriba Manipur Legislative Assembly Mikhal asida Sagolpan Assembly constituency da
इलेक्टर इनरोल तौख्रबा मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन की वोटर इपिक कार्ड ngasi मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर टीएस किरण कुमार यावना राजभवन दा खुसिनाखरी हयेंग पांगथोकदौरिबा मिखल असिदा गवर्नर ला गणेशन सगोलबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की पोलिंग 11/34 ऑल लंबुलेन बी द महा की वोटिंग राइट सिजनगनी ममांगदरी गवर्नर ला गणेशन असी चेन्नई साउथ की मनुंग द लेबा थियागरया नगर असेंबली कंस्टिट्युएंसी द इनरोल तौरमकी इपिक कार्ड खुसिनबगी थौरम अदुदा सीईओ राजेश अग्रवाल हयेंग पांगथोकदौरिबा मिखलगा मरी लैनना लौकटपा थबक थौरम सिंगी मतंगदा गवर्नर ला गणेशन द पाउदमकी अहानब तांक की ओइना पांगथोकदौरिबा 32 सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन की वोट खोंबगी मतम लोइसिनख्रबसु नोंमै काबगी थौदोकदी अदुमक थोकली अंड्रो ए सिदसु ngarang नोंयाय मतुंग पुंग अनि मखाइरोम ताबा दुवाइदा बीजेपी के वर्कर तरे की युमदा नोंमै कापसिललमले नोंमै कापसिललकपा अदुदा फमुंगदा तुमदुना लेजबा नहा अमा सोकले नोंमै कापसिललमदबा युमसिंग अदुदी चांगमदबी मखा तेरा सिंह जिंदगी एमडी अजित खान कोरी मयुम याकूब एमडी हसन एमडी मुजी अंड्रो सनापट्टगी सिंगाखम टोंपोक सरवम वैगो वंदो अमसुंग फंजोवम रविंद्रोनी सखंगदबा सिंगना चांगमदबी मखा तेरा सिंगजिंदगी एमडी अजित खान की इमुंगदा तुमदुना लेबा मचानुपा एमडी रहीस खान चही कुनमाथोई नोंमै मरुना मनातोंदा पानबदगी सोक्तुना राजमेडी सिटी लाइकनरी हारी थौदोक अदुगी मतंगदा एमडी अजित खान हाई यामना कन्ना तुमना रिंगै मतंदा नोंमै कापगी मखोल खरा ताबदगी पाखतुना पाक्थदुना लैनबा तौरिङैदा फमुंगदा तुमदुना लेबा महाकी मचानुपासो सोक्तुना लेरमकी नुमित 10 रोमगी ममांगदसु मसक खंगदबा मियोसिंग लाक्तुना युमगी नुपी आंगांगसिंगदा किहल्लंबा अमदी हानगी मिनिस्टर टीएच श्याम कुमार की वोट चेनबा यारोय करिगुंबा चेलबदी थोखनिंगदबा थौदोकसिंग थोकलकपा याय हाइना किहल्लंबसु लेख्रे हाइरी ngasi fawa kanaguma amatagi vote ka mari lenaba thabak thoram yaudana leirabani nongmai maru season naraga vote khombagi mahuta santi oina khombana hena fagani haina sumak na makhatagi मसीमकना इलेक्शन का मरी लेनब ओइबा तारगदी नोंमै मरु सिजिनरगा भोट खोमबगी महुत्ता शांति ओइना भोट खोमबना माय पाकनी हाइना मियामदा अपील तौजरी हाइरिबा थौदोक्सी इचानुपासु हौजिक सोक्तना लई आइगी इमुंगदता नते अतोप अतोपदसु सोककपा याय हाइना आइना मियामदा पाउदमजरी मसीगी दमक्ता आइकोइ चेक्सनसी अकी तुजुंग लई इसादा हंदक पांगथोकदौरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा वांकेम असेंबली कंस्टिट्युएंसी की बीजेपी की मिरेफ युमनाम नवचंद्र की होम पोलिंग ओरिबा हौखा कियाम की मफम सिंगदा अतोपा कैंडिडेट सिंगना वोट खोंबा चंगबदा थिंगबा पीरे हाइना संदोकलिबा सि टोकपियो मिरेफ अमतबु वोट खोंबदा थिंगबा पीखिबा लेक्ति हाइना नवचंद्र की इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की माइकीदगी फोंदोरकली ngasi कियाम खोंग अहनबीदा पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा कमिटी असि जनरल सेक्रेटरी एस जिरेन हाई पांगथोकदौरिबा मिकल असि शांति लेना माना पामजबा मिरेफ सिंगदा अदुमक वोट पीपीयू मियाम की डेमोक्रेटिक राइट मसक खंगना अमदी हिंसा यावदबा मिकल अमा ओइनबा कमिटी की माइकेदगी होनादुना लाकली अकी अखंग पोखली हाइबगी खुदम पीबा ngamdana बीजेपी की मिरेफ वाइना बसंद्र बोलाना उहनबा याबा मओंगदा पाउ संदोक पिगनु हाइना दिरेना फोंदोकी हयेंग पांगथोकदौरिबा अहानबा फेस की 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असिदा नंबोल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मियामना अकी अखंग यावदना वोट थादाबियु हाइना इंडियन नेशनल कांग्रेस की इनर एजेंट ओइगदबा साइखोम चंद्रकांतना फोंदोरकली ngasi चंद्रकांत की युमदा पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा महागना हाई नंबोल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मफम खरदा नोंमनिनी की ममांगदा वोट का मरी लेनना थोखनिंगदबा थौदो खरा थोकिबा सिलाइबक थिबनी लोइनना ngarang CSO amadi intellectual ni haizaba organization amana Manipur Press Club da pangthopa paugi mifam amada constituency asida congress ki miraf oriba and locking home polling tarukta free and fair oina vote thadanaba micro observer thamgani haiba thingnei hairiba wafam adu voter mayam da lanna lamsingba yabagi maong leirakpadagi press meet asi pangtokpani haina Chandrakantana phongdoki aduga election da लेमोपो की कैंडिडेट लेरिबा पोलिंग स्टेशन सिंग देना माइक्रो ऑब्जर्वर थमगा उलोंग थमो हैबगी मी पाइबे लेबेगेनो चा पानबे स्टेटस नि चा पानबे स्टेटस ता कोई इलेक्शन की पांथु इलेक्शन पांथु नबी दम तले को ऑफिशियल सिंगा कदोनुंगा कनागुम मगी फेवर दा कनागुम मगी अगेंस्ट थबक तोरोय
Russiada Landarakpadagi Awas the Tenkaya Mayuk Nariba Ukraine the Pantuna Leramba, Manipuri Taro Government of India Satarakpa evacuation is Sarukama Oina, Kanaba Vas Ama Waraga, Romania the Toklak Rehina Chief Minister and Birena Fundurakli. Ukraine the Russiana Landava Hek Hokibag Ahanba Oina Ukraine the Leva, Manipuri Mahiro Taranito Loktopa Hoki, Hausiki Oina Ukraine the Pantuna Leriba India Machas Singi Manunda, Manipuri Taruk Yaunangasi Akanaba Vas Ama Season Naduna, Romania Tamna Torakre. Ukraine the Panduna Leriba India Macha Sing Lautoknaba Air Indiana Evacuation Mission Amasu Chatava Hokre Haina. Chief Minister ge Facebook account the Tagalaki. Chief Minister Namahaki Waro of the High, Ukraine the Hosik Pandana Leriba Manipuri Sing Maru Oina Mahiro Sing Lautoknabagi Matangda, Prime Minister Office Ministry of External Affairs Amasung. Atay Ministry Singa Tatana Pau Faunari, Ukraine the Mahitam Liba Manipuri Singi List Manipur Lengan locally, List Asimak Mari Lenaba Ministry the Thakre, Center and Romania Amadi Hungary the Akanaba flight operate to Handuna, Ukraine the Pandana Ladiba India Macha Sing Lautoknaba Tabak Paikat Pahori Haina Chief Minister and Birena Fundurakli. Romania Yogri. Yogri, Venetia in the Lam Sidagi, about 100 kilometers, follow for the night. Okay. Break fellow. Other than the yard than I'll put you calm a lady. Acha, do they that quite make a yoba? I'll put you 5 Yahweh, other than Amana Nordic Sikkim the unit. I'm going to Sikkim the Gay Manipur, the Gay Manga Yobo. Was it the know Ukraine border the Lantobra? Ukraine borders, Landry about. Okay. Romania the labor Indian embassy that we already pau pig money. Go. Mini I PMO the Tawadagi, PMO the Canada External Affairs Ministry da Adugi Nugi list me and Moy the Yogrebaduna, Romania the talk of the Benuigina, Romaniagi embassy na Nui Discitorani. Maraksida Ukraine Maraktana Tembe Break Amatang Lominasi. Lux Pioneer Committee ki Chief Advisor Oina Thobu Biramba, Thaudam Ibo Pisak Singh na Haukiba, February ki Chaychat Kunhumdoida Ikang Kanghaudana Laikidabada, Committee Asigi Member Amasung, Advisor Singh na Awawa Fongdopagi Mifam Ama Pangtokre. Awawa Fongdopagi Mifam Adu, Nauremtong Kulem Laikai de Leiba, Lux Pioneer Committee Office da, Ayupung Tarit Makai Taba Matamda, Committee Asigi President, Nauksipam Kava Maitain Atoiba Mitunglen Oidina Pangtoki. Thoram Aduda Saruk Yakiba Singna, Laikidraba, Thaudam Ibo Pisak Singna, Hinglingai Matamda Tauramba, Tavok Thoram Kaya Singtaki. Magna Laikidaba Asina Kunai Asida, Chauna Mangsaba Ama Oibita Natana, Mensinba Ngamlaroidaba, Ahangba Ama, Lehuragani Haina Fungdoki. Panba Yabadi, Thaudam Ibo Pisakna Hinglingai Matamda Tauramba, Tavok Thoram Sing Ikai Kumnaba Utuna. Lemzaningai Oiraba, Elephant Award, Best Citizen Award Amadi, Best Teacher Award ki Manasu Funky. Mifam Aduda Saruk Yakiba Singna, Laiki Javagi Tawaina, Mapugi Lakeolda, Igna Chigna Lairunaba, Minute Ani Tumina Laiduna, Awawa Fungdoki. Pauzen Zariba, Ahivam Vaiki Maite, General Secretary, Lux Pioneer Committee. Breaking Matunda Mayamataram Nokchari, Husik Makatapa Pau Omok Pizari. Kangaboki Jila Parisat member Kundrakwam Ras Mohanki Yum Nangarang Numidang Athingbada, Nomai Kapsil Lamle Loina Kangbo polling number 35 by 10 the Hangba, ZDUG polling officer to Garam Lehari. Togdok Aduga Mari Lena Ngasi Ayu Kangabo Kulakpam Leka de Leba, Zila Parisaki Yumgi Tongal de Miamgi Oibami from Amapang Tokana Waref Kayamrum Lokri. Warep Singh Adugi Manung da Togdok Asigi Matang da FIR Palhanba, Togdok Asida January Basing Pung Kun Marigi Manung da Karingba Father Badiakan Bakongzang Sangsin Bamasung. Thaudok asida January basingi ahan sing da highway yauri. Thaudok adugi matang da Jila Parisad Ras Mohan Hai. Thaudok asi ngarang nongyay matung pung amarom tarakpada thokibani. Mamang da sumahaki yumda ahumlak attack tawrakiba laikre. Asugumba hingsagi tabak asi tawbiganu hai na mahak na makataki. Lekai kita makhalaga, samas kita makhalaga, ay ahum na pochagre. Adu nasidi
मरीरक सुबह निमिषमदी आई मयाम दा खंगा लोग यादरे मनंदी आई सीगरने आई सोक्सी आई सोद आई सीरने नोंगई को आई सीरने अदुबो आई ने कसी सीदुम से कना के दमक करो आई की खागो घुमन की दमक खागो की दमक आई सीगिने आई हाथी की स्नो आई चन्ना आई संग काजा रगे आई सीगी बदा केन पामो बोलेते तो बदबो आई अब सीगी बकांदा खागो की फने हरगदी आई सीजगरगे नाकन अमरोमदा खंगबो खुलाकपम लेखाइदे लेबा बीजेपी की वर्कर नि हाइबा खुंद्राकपम रोमेश अमसुंग खुंद्राकपम सरत की युम थुगारम ले हारी थौदोक अदुगा मरी लेना केएच रोमेश ना हाई ngarang अथेंगबदा महाक युम दा हलकी मतमदुदा खंगबो जिला परिषद के थोंगल दा हाना लेरंबा सिंगना इलेक्ट्रिक पोस्ट खिंकी पोस्ट खिंगबा अदुना मरम ओरगा तुम्बा यादबदगी महाक युम बथकता काखटलगा नुंगना थोमकी मदुगी मतुंग इकान कानदना जिला परिषद के मियोय सिंह अदुना युम गी थोंग फकाइदुना चंगलक्तुना थुगाइरंबनी हाइना महाकना मखताकी आई तौगिबा थबक्तुदै तौइ हाइजगे अदुगा आइगी अवांग थांगो साइड खसिगी पोस्ट मखा थांगबगी वाइटिंग सेट त खिंगिबा नुपासिदा आइना आइगी जुम मथक्तगी मागी वाइटिंग सेट मथक्चिदा आइना नुंग अमदि थाजरुई आइना हाइदि माना नंगना अदु कुंबा थिनबा यारगदी आइना कैदोबा नुंग अम था यारोइदना थाजरुई अदुगी थारोबदगी मागी द लेरंबा मखोइगी सिंजिना आई द लालगा जुम थुगाइरबा कखाइरबा तौरबनी थौबाल असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा डिलिमिटेशन तौरगनी हाइन अरानबा वाफम कया संदोकलेबा सिगी मतंगदा सेंगदोकनबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दा तक्सिनक्रे एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हरेश्वर गोस्वामी ना सीईओ मणिपुर दे इबा चेरोल अमन हाई डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया ना कुमजाली संगनी तरे की अगस्त की टांग मंगादा थादोरकिबा चेरोल अमदा युमफम ओरगा मियोय खरन असेंबली कंस्टिट्युएंसी खरा डिलिमिटेशन तौदुना एसी अमसुंग एसी अमदा खुल खरा होंगदोक होंजिन तौरगनी हाइन संदोकलिबासी अरानबा वाफमनी कंस्टिट्यूशन की मरीफु मरी सुबा अमेंडमेंट ना कुमजा लिसंगनी अनि के फेब्रुआरी तांग कुनमाथोय द नोटिफिकेशन थोक्तुना कुमजा लिसंगनी कुनतरु की अहानबा अमसुंग सेंसस फावर लोकसभा अमसुंग स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सिंग डिलिमिटेशन तौनबगी वाफम अदु फ्रीज तौखिबनी था असिगे तांग कुनिपान अमसुंग मार्च की तांग मंगादा पांगथोकदरबा मिखल असिदा पॉलिटिकल पार्टी खरना खुदोंग चाबा लौनबा अरानबा वाफम कया अमा संदोकलिबासी सीईओ मणिपुर की ऑफिस दा मियामगी जममनबासी कोखनबियो हाइना चेरोल अदुना अपील तौरी यूथ कलेक्टिव मणिपुर YCM ना तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असिगा मरी लेना पुथोकपा प्री इलेक्शन एनवायरनमेंट मणिपुर लिस्टंगनी कुनिथोय इलेक्शंस हाइना मिंगथोनबा रिपोर्ट अमा फोंख्रे रिपोर्ट असिगी मतंगदा YCM की माइकेदी थादरोप चेरोल अमन हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना पांगथोकदरबे मिखल असि यामना इंगना चिकना पांगथोकनबा खोंगथांग कया पाइखलबसु मिखल असिगे मांगोइनाने हिंसा की थौदो कया थोकपा अमदी मसल पावर अमसुंग मनी पावर सिजननबगी ममी चावना तारी हंदकी मिखल असिना मिखल ग मरी लेनबा हिंसा की थौदोक निफु तरुक थोकी मियोय मरी लेकिदे बॉम्ब ब्लास्ट की थौदोक 10 थोकी नोंमै कापगी थौदोकना 15 थोपगा लोइना पोचै मानचांग अकाई अतोय थोपगी थौदोकना 18 थोकी मिखल असिदा क्रिमिनल रिकॉर्ड लेबा मिरेफ यांखै हुमदोगी मनुंगदा मिरेफ 13 दी करोड़पतिनी मिखल असिदा अहानबा तांका की ओइना मिरेफ साम होमफतरा हुमदोय अमदी अनिसुबा तांका की ओइना मिरेफ मरिफुनीथोय पुन्ना मिरेफ सनी होमफमंगाना मिखल थेंगनरी मसिगे मनुंगदा नुपी मिरेफ सुबनतगी 13 खक यावरी मरकसिदा लालहलोफ खरन अखन्नबा फुरुफ खरदा पॉलिटिकल पार्टी अमदा वोट पीगदबनी हाइना फोर्स तौबगी थबक अमा चथरगलिबासी कुबना खननिंगाई ओइ हाइना YCM की चेरोल असिना मखतारी उमंगलाई ngaksil luf kasar gi chahi gi oiba mifam amangasi kasar bantarpur de leba barak museum sanglen da pangthokre umanglai ngaksil luf kasar sonai na sinduna pangthokiba thoram adu da luf asigi president oinam krishna chandra na mifam mapu oiki thoram adu da kasar gi sakna raba muesing ki KN Chan Advocate Ramakanta Mutum Babaton RK Gopal Stanana chingba miyoy kayana sarugyaki luf asigi general secretary S Rasmani thoram gi wahantok Wahau piraba matung chahi starting umanglai sanglen sangat sagat pamadi jingoi irupa thaurangi matang da khana nenaki mifam aduna chahi gi starting pass chau kilonina singoi irupa sangat sagat pagi matang da tongan ba waref kaya sulauki panba yabadi chahi khudigi pangthoktuna lakpa singoi irupa khurumbagi thauram handak chahi gi oina lakliba mars ki tang kuntra da pangthok lagani
Ngarang numidang pung taret makhairam taba duwaida Churchanpurgi Gangpimol Village VSF Road te leiba yum amada vom ama pokhaibadagi chahi tarukrom tamang ngariba angang ama yauna miyo ani leikhidrei mangana asok apan nang lehari press na phongba paw amagi matung ina vom pokhaibagi thodok adu ningza hau chahi kuntrani toy mapureva leikhidraba pauza thang kobi nupi amagi yumda thokibani thodok adu da leikhidraba miyo ani adudi Gangpimol Village tagi master mangminlan chahi taruk apokpa Neglem Lal amasung Ngathel amadi Churchanpurdagi langin sang chei kunithoi apopa thangchin pau ni hari thodok aduda asokapan nanglaba miyoy sing adudi John Weng tagi Linsuwalal chei taranipan apopa City Zone Gangpimol dagi Menladia sei kunipan apopa ningzahau Selem Weng tagi Siamvoi chei taramapan apopa Lalungpoi Gangpimol dagi Monbiak mon chei taramanga apopa Kimgailan amadi Thangbiaklun chai kuntranipan leikhidraba thangno kowi thodok thokfam adugi RPG motor cell gi fin unit ama amasung splinter khara fangi hari wong fokai gi paw adu hek phangbaga Churchanpur police ki OC inspector and ingo chanalu chingba tim ama mafam adu da changsinduna yingsinki wom adu matau karamna imung adu da pokhai kibanu haiba chap saba khangba ngamjei loina makha tana thizin humzin bagi thabau chathari haina paw asina makha tarakli Nambol Assembly constituency ki manung chanda leiba lengma pokpam gi polling taruk ki voters sing aki akhang leitana santi oina vote thadaba yana ba kan ba section thorang lokhat agani haina mari lenaba singna thasaba pirakli haina Senior Citizens and Intellectual Association gi Assistant Publicity Secretary Tongbram Dilip Kumar na paumi sing da phongdokri Manipur Press Club ta pangtho ki ba pawgi mifam amada Tongbram Dilip Kumar na hai Lengma Popam Khulgi polling station number 17, 18, 19, 20, 21 amadi 22 gi voters sing asi hokiba Mikhal Singda vote thadaba phongdi habigi wakat kya laki wakat sing adu Manipur Human Rights Commission da pisanki wakat sing adu munna khanaraba matung hariba polling station sing adu da akanba section thorang lokhalagani habigi thazaba mari lenaba singna piraki Maram aduna polling number sing asigi voter khuding magna makhal amataki akiba leitana vote thadaba thokpiu hainasu Senior Citizen and Intellectual Association gi Assistant Publicity Secretary Tongbram Dilip Kumar na appeal tauki DC Bishnupur da akoi monitor tawraga akoi live telecast yenga kan ji thara kan sta akoi thamgadabani aduna kanagumba amatana haripa bot manung sida sangaga lan to bi yaroi mel practice sathaba yaroi adugo makhoi na kanagumba amana head lan tawrapa habidi camera da khangde wire da khangde apan baga thola ko se akoi khudak ta akoi CEO akoi Manipur dagi amadi Bishnupur dagi hariba bot asi akoi election ji khudak ta lephandani Aroi bedamaru eba paw amung hana pizari Ketrigao AC ki ZDU Mira Fahingbam Rosit Nomena Kaplam Badagi Rasmedi City the Laikanari Thong Asi Yaning the Wafong to Namafam Kaya the Wakat Mifam Fongkre Chief Minister Narasmedi City the Chalaga Wahingbam Rosiki Fibam Yingsen Kre Wangoi AC ki INC candidate Salam Joy na BJP ki Miraf Oinam Lukhoi the Sawat Kre Salam Joy INC ki primary membership ki Lautokre Ahan batangka ki oina hing pangtok dariba constituency kuntranipan ki state assembly Mikhal asida apunba Miref Sam Homfadra Homdoi na lamba tongnagadori Miref Sam Homfadra Homdoi asigi manungda criminal antecedent leba Miref kuntramapan yauri haina Chief Electoral Officer Rajesh Agarwal na phongdorakli Tongan pa assembly constituency sing na matho pangtok da polling team amasung security personnel sing magi polling station sing da thungduna hayengi sem saba pumloi loikre Mami TV ki Manipuri Prime Time News matang asida loizari mieng tabir ba singbu amuka hanna chan MAIBAM na khurumjari